Hai menazi ibet chua ilungta pen mene na mind dikyo zengkai srok rimai gomara sam news kedere insa CHUNA Times biagana pungwanga radaling US de guhang yapu President Joe Biden ne danain dikyo zengka bedai sumage American pedena masoge rangyaga izze pana 2024 United States presidential election gene pizilutu godle pelam ane pogu party na US de pumget buket changlu hange tateu gaise tu prensi gai raja ne na mere hange kelum bi babe pegai ratu godle ize sale Joe Biden ne saze piket ane kusarit kige matatu chilu menne government de be ile kane piket ane minna halui kachi magu maningi ibe pumpetse tu running remeduine government de be ile kachewling Joe Biden ne saze pane 2024 United States presidential election gene biziluto guys pogu party suket lungke teuze to ror hange to gulei zai pakle hange CHUNA US de gu vice president Kamala Harris US presidential candidate kechiba hange tungam lume mina hange leize sale Joe Biden ne saze hasui gene kadai te be democracy gumbeze president gu tabam sone di lei zai CHUNA hi ane hana mere hange bihi pega rabihi de leize sale United States Department ne American pedena men to mana so getting ti gu pick dawang beta to guys travel advisory for India de met betu te mak pasoge tingkan to betus ke chilu guys do duita ne pathok nang ba gadina India de met betu te mak mene ile plam ane India de ge mohma to men ne hindi te leti me crime rate keu hang ban banai gwang kade tu ku ba mo misong ga ban bezine ning ting ge le zarang gai de ling US State Department ne pedena madu te betu te pihige I'm a higher risk area me kemetet gai mararang gai dele amenam dize Manipur Jammu and Kashmir India Pakistan border India na Pakistan nam rakak nai Central na Eastern India na slide group so kridu kumtora kadan me bo bambenam di me kemetet gai slow zarang gai dele US State Department ne Manipur Jammu and Kashmir India Pakistan border Central na Eastern India ge level 4 higher risk area hangkai ze the bete te pihige tingkan te zebam rahang rangai dele Manipur Chief Minister N. Biren Singh ne zimain dikyo zengkaming Bama ke saze pane wang rabe assembly season Manipur de gu bodi pemra me wang duilu same bin sam wang rabe tarem ge kukizo emle kredu gzogar hange palambia na invitation sam klali si pega gu leize sale Manipur Legislative Assembly season Manipur de gu bodi pemra me wang duilu sam rambe ki assembly ge pathodi be sam rame sam bin sam wang rabe ze dikyo zemruket July 31st 2024 gane pam chuze kapai ke zisro August 6 kachang banwa samria ka Marasam po manai ke ketsa zungo zaman ne ze kam po bihige Chief Minister N. Biren Singh ne saze pane Delhi nam di gut peze India de gu body pay Prime Minister Narendra Modi du hadoze hadamra kya gut gulei ze sale Chief Minister N. Biren Singh ne saze pane Delhi kya gu rabeze Niti Ayod meeting hanglei zaine Chief Minister conclave ke kazo gaize Manipur de gulam ge pane de mana soge sabchulu ze samsa gaize degum batak ne Manipur de ge DCE ge tnai be pungwang rame batak de mana soge rang bagai guleize Delhi nam di gu rabe soge sale Nagaland daina urban local body election mipui mihange 33% reserve to gai lose inetet ke lubachange India de gosamrambe ki hulang dilangbe Supreme Court ne penuisi ibe sampe gai deling Samrambe kige tu sam kingong be hige Supreme Court ne Nagaland de du kutu basam pe gai ze urban local body election inetet ke lube ngolu selu chilu zai mipui mira ma po election ge candidate misonga sapet lose ngampet pe ngolu penuisi iha ga basam pe gai deling Nagaland de ne tati ben chökö zenga srok ting kumchang na jang kamadai sumai ge urban local body election municipal council ku chum nai tong council mi srok hange election inet ke lo ga dele aize ting kum kai pakak bam ga lu bachang ge dele Nagaland government ne urban local body election ge mi pui mi hange 33% seat reserve anui travel hazard me phegai laks bambe Nagaland sokuri gine te figa bezigene Supreme Court ke tingti Nagaland sokuri du to ralangbe tu mak bezigene case ka kebe lutu ga de leize sale Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma ne te manada ga rang bagai se Assam sokri ne kadai bam 167 square kilometer patapedit mik madai det samrap ga kadai sokri ne phega bele sigaze sigut se lungmabo enrosar dagne tingkum kuchum nongge Chandigarh namdi sone dize lutora ludele ize sale Chandigarh city ze patapedit mik madai det samrap ga kadai 114 square kilometer le ka chewling
Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma ne saje Assam sokri ne somakche tatoi je sokri ne phoga belisi gaje kadai sugu cheluma bo and roser dagene kadai ngo kadai beje society ra mene sokri do haba gwakche tatoi samga bezigene lei kachuleng Assam sokri ne eviction drive kadai sugu cheluma bo kirame tin sheba tarem Assam dei pabam gacham ge Himanta Biswa Sarma ne tingkum sang laja ka ket 2021 ke Chief Minister to galu bachange to tetse bam deleng Manipur cabinet ne danain di kyo jing kamedai sumai ting hegi kunta mingeu gene choose kunta srok pi ka chang state cabinet meeting chief minister secretariat office ke tet kyo bi hi ke kuki manai ki ma kak ke hatore tu zak bok pe pegene luta to merame te dolak seba memina changna reaction na chum hange phase 2 compensatory among ten sia di benai tung ga da be mi peru ge be te zarang kang kro ko chum lakhim ro changmadai hai chum kro me dai pe pe ra pheu gai deleng Zai Manipur cabinet ne tingna mi puinsang ne mata to himegu hazi hi to mak parame pinje wangai je mata to himegu hazi hi categories mi songa mahange te cham gai de lein unskill level mata to chi mak megu daily wages tingna mi puinsang na go hazi hi rangkang hainang kaming ye ne rangkang ha madai hange to su gai de le zai semi skill level mata to be ke ba chem i megu hazi hi rangkang haina hadai de set ke ne rangkang ha madai hadai hange to chu gai de lein skill level mata to chime zaga bata imegu hazi hi rangkang hana rex na chum ne rangkang hama direct ser hang to chugai de leng manager principal na vice principal daily wages kuting na mi puin sang na hazi hi je rangkang hai chum himro ko chum ne rangkang ham nge rex pi hangen to chugai de leng chokidar pion sweeper cleaner worker employment in local authority hange rangkang hai na ring nge ne rangkang ham dai ring hangen to chugai de leng part-time sweeper daily wages zi hi je rangkang haina hadai ge na rangkang hamadai kai hangen to chugai deling domestic part-time worker mirame ki ge mata to hi mahange early wages ku ta ket ke rangkang kan him re ge na rangkang kang ring ku chum hang to chugai deling West Bengal BJP President Sukanta Majumdar na Union Minister ne tiroi election rangai je North Bengal timpeng bia Bengal namdi je anu North Eastern state nai kai roze lugira election India de go body pay Prime Minister Narendra Modi da ge proposal rakha ga be pekyu ga je North Bengal timpeng bia Bengal namdi je anu North Eastern state nai kai roze lugutina dichun to chu be central scheme songa ngobui de leje saleng Sukanta Majumdar ne saje North Bengal nai anu North East long ria go namdi ra menai param pe se culture nai kadai bam tak geography misonga kan joba bam delei apu zigene apu proposal pekyu ga be West Bengal sukri ne objection phoga dolok pe bam ra mak lei je sale North Bengal te pang ra proposal rakha ga be pekyu ga be zigene political debate pe Trinamool Congress TMC MP Sukhendu Sekhare ne phoga dolok pe samsa je agumbe ma ningpung pe pe je West Bengal de te pang ra proposal te ga be te si be gate nai luga lama bodalei zai India de go hindi li sikwak ne phoga je lakpa sam chi ne sikura te gulei je saleng TMC spokesperson Rizu Dutta ne BJP kyang na du ka siandam gai je BJP party je anti Bengal namdi du ngoga lama bong ne Bengal namdi te pangra te de lei je saleng Rizu Dutta ne sa je Bengal namdi tingte gene du pesim belang ga be ngodalei zai agumbe pe kana ra phoga je makulei je saleng Avinat Bindradu International Olympic Committee ne Olympic movement hange ngyung kya za dampe petche mata to ga bizigene ko to basam to ze Olympic order ha to pe ga deleng marasam pomene sa za apo to pe ra betting ming award ceremony ze 142 International Olympic ceremony season Paris ke kapai kyu zikre 10 August 2024 ne pe gulei je kcheleng Anui hai minane chigai rai le Abhinat Bindra je India de roge rai lang beteuze 2008 Beijing Olympic ke gold medalist 10 meter air rifle gimi kap ka lit pege ngam bet pedele zai Abhinat Bindra du tingkum chang na krote set kum ge na choose International Olympic Committee Elite Commission ge member ke chang jabam dele Abhinat Bindra na mata ibetu ga begu hengeu te be to lu ga be jigene Union Home Minister Amit Shah nai Prime Minister Narendra Modi ne panai su ibe sampe ga dele Zai Youth Affairs and Sport Minister Dr. Mansukh Madavia ne Bindradu ko to basam pe guys India dei kadai re dei soge kedi de ga de leje sale Paris Olympic 2024 Indian Women Archery Team India de gomi pui nungbo numbai pi kapali pen thage pama dai pe to chilang be wangai de lei Indian Women Archery Team members is Ankita Bakhat Bazan Kaur nai Deepika Kumari Individual ranking te Ankita Bakhat ne rank cricket
Baijan Korne kai ka na jai Deepika Kumari na kai ka chumge wangai de lei Marasam pomene saje Indian women archery team ne pamadai ge tu chilang ba wangsi ge ne quarter final hange qualify to de lei ki chulei Big guys and kingani melay ne du to de lei azina lungta pen me na mai gumara sam news Chuna Times again elwa gai de lei